wanandoa wanapaswa kushirikiana mpaka wasiongee kweli? Pastor, na mwaka Sasa tutajenga na ndoa, mwaka tutajenga ndoa kama tunatoa communication ndani ya nyumba. Hi guys, karibu kwenye kipindi ya siku ya leo. Kwa majina naitwa Martial Greenflower. Kwa siku ya leo tuko na mtumishi. Kama wengi wenu mnajua, mimi ni Mkristo. Lazima tutembee na neno la Mungu kila wakati. Karibu sana pastor. Asante sana. Kwa wale ambao wasionijua, ninaitwa Olivier Matata. Niko mganga, pia niko mchungaji, na pia niko counselor wa area nyingi za maisha, economy, marriage, na hata pia vijana. Kwa ufupi ni kwamba nitaweza nikasema ninatumika hizo area zote, na kweli kabisa namshukuru Mungu kwa sababu anaendelea kunitumia katika nafasi hiyo, na nafurahi sana kuwa mahali hapa kusikia maswali ambayo dada yetu anayo, ambayo tunaweza tukayazungumzia aweze kutusaidia sisi wote kimaisha. Asante sana. Community yetu ya Baswahili mu diaspora tuna shida ya mingi, especially when it comes to marriage. Kila kitu yote kinaanza na baba na mama. Na ndio maana mimi napenda tu focus sana when it comes to relationship ya baba na mama. Kuna vitu ya mingi biko wrong in that. I feel like we have to correct katika maongezi. Ndio. Kama tunaongea sana itasaidia, lakini bila kukamata muda, ba mama bana sumbuka sana na hiki kitu. Eske lazima mke aombe ruhusa bwanake kama anatafuta kwenda quelque part? Tuseme kama vile anatafuta kwenda kufete, wala unatafuta kwenda kwenu kuangalia bazazi yako, wala unatafuta kwenda kutembea na barafiki yako, lazima mke au alombe ruhusa mume wake? Swali nzuri sana. Mungu akubariki. Kama kisha unasema Mungu ameanza na familia. Kwa kutengeneza familia ni kwa sababu Mungu anakuwa na lengo ya kutengeneza dunia. Na ndio maana baada ya kumuumba Adamu na Hawa, kitu cha kwanza amewaambia, enenda mkaitunze dunia, muzae na kuzaana. Na ni kweli kama familia zinaharibika, hata government, hata mazingira yote yanaharibika. Kitu cha kwanza tukubaliane sisi wote, ni kwamba ni ya muhimu sana kumuinformu mwenzako. Pastor, hapo kunasema kuinforme. Tutafikia Sindio vile? Ndio. Lakini hapa tuko nasema ni lazima. Lazima. Yeah. You must. Ni lazima mwanamke kumuomba ruhusa mume wake. Kama mimi natafuta kwenda kupati, mimi natafuta kwenda kuangalia rafiki yangu, ni lazima. Ndoa inajengwa na watu mbili. Yeah. Na wakati tunajenga tuko watu mbili, Biblia nasema hao wawili hawako tena wawili, wamekuwa mwili umoja. Katika mawazo, katika matendo, na katika vitu vingi sana. Mpaka fasi kwenye Biblia natuambia anayempenda mke wake anajipenda yeye mwenyewe. Yeah. Na kisha Biblia nafiki natuambia kile ambacho Mungu amekiweka pamoja, hakuna mtu anaweza ukitenganisha. Mimi nitakwambia kwamba nina majibu mawili. Kuna fasi kwenye kunahitajika lazima, nafasi kwenye haiko lazima. Inafiki na depend. Cha kwanza, vitu vyote vinaenda na relationship ambao mnayo na partner wako. Yeah. Kunakuwa trust, kunakuwa kujuana na kuzoeana. Na pia kunakuwa kitu tunaitaga heshima. Heshima inaenda kujua gisi wanaume na wanamke wameumbwa tofauti. Yeah. Tukisema kuomba ruhusa ni lugha yenye iko complex ndani ya ndoa. Yeah. Manake unaomba, kwa Kiingereza wanasema to ask permission. Yeah. Cha kwanza, tuko grown up person. Na wakati tuko grown up person, kuna zingine lugha ambazo hatuwezi tukazitumia ndani ya ndoa. Kwa mfano, wewe ukisema kwamba mimi nikuje kama vile mtoto, na kia nakwambia naweza nikaenda fasi fulani, unanipata? Mtoto ile iko tofauti na mke. Ndio, na niko nakuja. Hivi vitu vya kuomba ruhusa na kutokuomba ruhusa vinatokana pia na culture kwenye mtu amekomalia. Ndoa tusitafute kuibeba mbali. Ndoa mara nyingi ni culture na tradition. Yeah. Unakutana kuna kabila ambao wao
Mke hawezi akafanya lolote lile bila kumwomba mume wake ruhusa. Unanipata? Hiyo ni culture. Unakutana zingine kabila kwamba mke hawezi akamjibia bwana kama anasema. Kuna zingine culture bwana kama iko anasema wanamjibia tu hivyo hivyo. Sasa unakia kutana ndoa ziko mchanganyiko wa culture, na culture inafanya gisi tunawaza na gisi tunafanya vitu. Kwa mfano, nilikuwa namwambia mtu mmoja, mzungu mmoja ameenda Afrika, akamwona mama mmoja anatoka kushamba. Anatoka kushamba, anafika nyumbani, anapiga, kimaliza kupiga anamsevu mume wake. Kwake yeye akaona kwamba iko slavery. Unamtesa yule mwanamke. Huko akisawa kwamba kuna watu wako wanakimbilia waingie ndani ya ile ndoa. Akiona miaka inaanza kusema mbona anachelewa, kuna mtu ameshaniita na mimi naende kwa ile ndoa. Lakini pastor, Mungu anapenda tuombe ruhusa katika ndoa. Ndio mimi nimetafuta nikwambie. Unaona kuna zingine swali ambazo ukizijibu ngwaseme usitafute kugeneralize ya kwamba ndoa zote ndo gisi zitakuwa. Hapana. Haiko sema njoo gisi tunataka zikuwe, lakini tunataka tujue gisi Mungu anapenda tutembee. Mimi nitakujibia kwamba kuna vitu ambavyo unapaswa kuomba ruhusa. Kuna nafasi unapaswa kuomba ruhusa. Nafasi nyingine fazi gani yenye tunapaswa kuomba ruhusa mwanamke? Asante sana. Njoo kwa mwanaume utuambie kwenye tunapaswa kuomba ruhusa. Swali ni kwamba je, ni mwanamke tu ndio anapaswa kuomba ruhusa? Mwanaume aweza kaomba ruhusa mke wake? Pastor, mkomunite yetu ya Baswahili mkwe makomanteri. Hakuna pastor, sijakutana na bwana mwenye ko naomba bibi yake ruhusa. Sijabisikia kata se mwanamke bwana iko naomba bibi yake ruhusa sema eske naweza kwenda kile kepari. Fasi moja watakwambia ni halali kumwomba bwana wako ruhusa. Wapi kule? Mimi nasimama katika misingi ya Mungu. Ukisimama kwenye misingi ya Mungu. Njoo vitu vya culture vya mingi viko rongo na vikatu nenda kule kabisa itakuwa nguvu sana. Ukisimama kwenye misingi ya Mungu ni kwamba kuna nafasi ya kumwomba bwana ruhusa kama unataenda fasi. Biblia inasema hivyo. Wapi? Takwambia kwamba kuomba ruhusa sio kuomba ruhusa kama gisi unakuja kama mtoto, lakini ni hali ya heshima kumkonsida mume wako kama vile kichwa cha nyumba na kama vile kiongozi wa nyumba. Wewe unamtokea, unamwambia sheri. Kumwambia na kumuomba ni vitu tofauti. Unaona kwenye tuko tunatafuta njoo pastor kuko wanaume wengine anakuambia is a must. Unapaswa kuomba ruhusa mume wako kama unatafuta kwenda kelke pale. Njoo mimi na believe ruhusa naweza kwenda kuomba babangu. Papa mimi naweza kwenda fazi fulani akiniambia no na mimi nikala pale. Lakini mume wangu siwezi kwenda kuomba ruhusa. Ninaweza njoo kumuongelesha, lakini kama iko na mashaka ya hiyo fazi kwenye mitaenda, ananipatia ile mapoint yake valable ya kusema hapa kwenye unatafuta kwenda sheri kuna kuaga hivi na hivi na hivi na hivi, na mimi siwezi kupenda weye uonekane vile wala familia. Njoo unatembea kama vile kioo kia familia. Kwa bibi na bwana siwezi kavita kuomba ruhusa. Unaona hapa yenyewe unabiweka ndani unasema hivi, mimi nakuja kuongea na mume wangu kwa sababu kuna nafasi kwenye niko natafuta kwenda kuongea na mume wangu. Asante sana, asante. Wewe ndio kwenye uko na kwa sababu lugha huko unaitumia iko scarp. Maana yake tukisema iko scarp kusema ukisema kwamba ninaenda kumwomba mruhusa mtu, maana yake ni kama vile unatafuta kumfanya kama ule mtu hana hata brain ya kuwaza. Mimi nasema hivi pastor is because wanamke wa mingi beko na nitazama pale. Maana yake hawezi enda fazi kama bwanake anasema no ni no bila hata kumpatia explication. Hapana, mimi ninajua bila hata kumwambia sema maana anaambia mimi nishasema hapana na ni hapana. Unapasha kusikia. Finish. Hakuna kumwapatia maelezo. Hakuna explication pastor. Njoo vitu wenyewe watu wa mingi wanapitia mu hii diaspora vya kusema na bwana anakuambia kama njoo vile mimi nilikuoa na mimi nasema hapana ni hapana. Maana yake hakuna maongezi. Njoo ile natafuta nisikie kwako, eske Mungu anatafuta tutembee vile? Hapana. Unaona Biblia inatuonyesha kwamba ndoa ni mfano wa Yesu na kanisa.
na kama hakuna dialogue kati ya Yesu na kanisa, unaona hata kanisani kutafuta kufanya kitu, tunasemaga chanoni tumuombe Mungu, tusikie Mungu naye anasema nini kwa hivi. Tunakonsulte Mungu munjia nyingi ya vitu tunatafuta. Kama tunaona bile vitu ambao tunatafuta ifanya mkanisa binaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, tunafukaga tunaviacha kwa sababu havibariki mapenzi ambayo ni ya Mungu. Na mundoa ni vile kunapaswa kuwa dialogi. Kama vile vitu natafuta kuvifanya mie, ninaona ya kwamba vinaenda kinyume na mapenzi ya ndoa. Yani kila ndoa inakuaga na vision na kila ndoa inakuaga na mavalues ambao wanatembelea eko. Na kama vitu ambavyo natafuta kuvifanya mimi, ailisi mwanamke tu, hata mwanaume, kuna fasi kwenye unataka kwenda ambapo hapawezi kaleta utukufu ndani ya ndoa yako. Mke wako anaweza kasema papa, mi siwezi nikapenda wewe uende kule, anakupatia explanation juu ya hivi na hivi na hivi na hivi. Na we pia kuja kuniuliza mie mume wako, papa, niko natafuta kwenda, imenialika kwenye sikukuu fulani, niko naenda, unaonaje? Sasa pale njo mume anaweza kuja anasema sheri ni hivi na hivi, jana nakwambia mimi naona usiende kule, juu kienda kule labda mume ile kuja kumwambia mume labda alikuwa na ingine plan yenu ambao mnaweza mkaifanya. Tatizo ambayo inaweza kuwa damarisiale ni ile ya mwanamke kutoka anaenda bila kumuinformu mume wake. No, ile ni tabia mbaya. Bila kumwambia na bila kumshirikisha. Lakini pasta, ile inaweza kuwa katika vitu vingine ya kusema mwenzako asha kusirikisha, unatafuta kwenda kujirefule quelque part na unatoka tu bila kumwambia. Sasa hiyo kutoka bila kumwambia, unaona kwamba inatoka mwingine kondisio yenye haiko hiyo. Kwa sababu sasa vile hapo unasema tumesirikiana, ambao ni ingine tena topic. Je, wakati tunasirikiana kitu gani ambacho ninaruhusiwa kufanya? Sike juu tunasirikiana ufike unaenda uende kujicomfort mu vingine vitu vya uchafu. Haiko, hapana. Hapana, iko se kujicomfort mu vitu vya uchafu. Mimi naweza kutoka pa nyumba, mimi naenda kujipitisha hewa mvile ama kwa rafiki. Sio lazima nikwambie kanisha kusirikia. Hapana, sasa hiyo na unaona kila kitu yetu. Ndaja naambia watoto. John naambia watoto wako interese. Njoo mimi na wewe atusumburi. Hiyo sana nyingine tatizo. Wakati wanandoa wanatoa communication ndani ya nyumba juu wanasirikiana. Swali tunafika tunajua, je, wanandoa wanapaswa kusirikiana mpaka wasiongee kweli? Pasta na mwaka. Sasa tutajenga hii ndoa kama tunatoa communication ndani ya nyumba. Ausikii kama sasa hiyo swali yako. Pasta, ile ni realite ya nyumba. Hiyo swali yako ya kuomba ruhusa inatokana na mahusiano ambayo yako ndani ya ndoa. So na kwamba vyote vinafika vinadepend, unaambia sasa kama mwena mume wako amuongeaje. Hiyo siku ndio utaenda kumwambia anakia kuomba ruhusa. Hapana, siwezi kumwambia. Au utamwambia tu kwa sababu mule ndani hamuko tena ndoa. Muko ugomvi, mmeshavurugana. Kuna nyingine fasi nasikia wanakorogana mpaka wengine kwa mkachumba kake na wengine kwa mkachumba kake. Ule mtu vile tena mjulisha. Vitawezekana. Ndoa ambazo Mungu ameziumba anasema hivi, tukasirike jua isiingie chini. Tukingali tunasirika, maana haturuhusiwi kusirika mpaka usiku unaingia. Pasta, ile ni ya mkitabu, haiko realite. Ni realite kama umekubali Mungu aitawale ndoa yako. Pasta, mimi naweza kupenda kuvifanya, lakini unakuta mume wangu ni ngangari. Unaona? Unatafuta kumwongelesha mtu ashafunga sura, sitaki, sitaki. Sasa utaniambia usiku mimi nitashinda lala usingiza senju Biblia Mungu alisema hivyo. Inawezekana pia na mume anataka kumwongelesha mwanamke na yeye ni ngangari. Inabidi uone kwamba ninaenda kule kwa sababu. Yes. Na njoo maana kila kitu tunakuwa napatia yani natoa ushauri. Kama unataka kuolewa wala kuoa, jikaze uolewe na mtu ambaye mnachangia imani. Kwa sababu mavali zenu zikitofautiana vinafikaga vinaleta utata ndani ya nyumba. Ile ya imani kweli, haki ya Mungu. Wandugu yangu wapenzi, muolewe na watu wenye mko na imani moya. If not, Pastor, let me tell you one, nilishapendanaka. Hii mkupendana hii, mi nilizaliwa Mkristo, nikakomala Mkristo. Hakuna dini ingine mimi najua. Niko na namna yangu ya gisi walinifundisha kuomba. Unakuta mwenzangu naye eko na namna ya gisi na yeye walimfundisha kuomba. Ndio. Sasa tunasema tufunge macho tuombe, njoo vile tuko mkuple.
tufunge macho tuombe. Ni experience yangu Pastor, mimi naanza piga Baba yetu le mbinguni, jina lako lisifiwe. Kisha nikatoka mwiyo, nikaingia naanza shukuru Mungu. Asante kwa siku ya leo nini tusa. Napenda kusema Baba yetu le mbinguni njoo ni kitu kenyewe tangu niko mtoto. Na bifanyaka kabisa. Mwenzetu akasirika maombi. Katikati ya maombi Pastor mtu akasirika. Haiko njoo vile tunaombaka. Haiko njoo vile si tunaombaka. Mimi siwezi kuparticipe maombi ya hivi. Pastor. Pale nilipita najua kile ni kitu kia kwanza kilionesha kama huyu hawezi kuwezana naye. Njoo hamkutanishane naye kiroho. Ndio. Ni kitu muhimu sana kuolewa ama kuoa mtu mwenyewe mnakutanishana imani. Iko ya muhimu sana. Mimi nilipataka shoko kabisa. Iko ya muhimu sana. Tena maombi, mtu mnaanza kukosana maombi deja Mungu ashakuonesha hapa kuna kitu. Kitu ambacho ningeweza kuambia watu ni kwamba muwe makini sana kwa sababu gisi tulivyo mara nyingi dini nyingi zinaamua gisi tunavaa, gisi tutasema, gisi tutaishi hata ndani ya ndoa. Nimesikia mama mwana anajitokeza anasema ya kwamba mundoa mtu haruhusiwi hata kuvaa perike, kujitia wanja, kufanya yani unaona kwamba imani ukiolewa na mtu ambaye mnatofautiana imani, hiyo ndoa yenu inawezekana ikuwe na utata sana. Na ndio maana ni vizuri uolewe na mtu ambaye mna imani moja, na uolewe na mtu ambaye sofu kama una neema ya kusema mimi nitajitahidi niolewe tu na huyo hakuna tatizo. Lakini consent nitakupatia kwamba kama unataka ndoa yako iende vizuri na watoto wako wasihangaike, uolewe na mtu ambaye mnaichangia imani, uolewe na mtu ambaye mtaweza kusikilizana naye ndani ya ndoa. Iko ya muhimu sana. Na ndio hata hiyo swali ya kuomba ruhusa wala kuinforme inafikiri natokana pia na imani ya mtu. Kwa sababu kuna imani mbwa nimesikiaga bibi ana ruhusa ya kujibia kwa mfano kama bwana iko nasema chenye bwana nasema na njoo hicho. Sasa swali nafikiri na kuwa Mungu amemuumba mwanamke kuwa msaidizi wangu. Sasa ikiwa kama ni msaidizi wangu, swali ni msaidizi wangu wapi? Kwa sababu wakati Mungu anawapatia majukumu aliwapatia Adamu na Hawa. Akumpatia tu Adamu. Anasema akawaumba wote kwa mfano wake. Mke na mume. Na akawaambia wote wawili. Enenda mkaitawale dunia, mzae na kuzaana. Kwa kuonesha ya kwamba decision zote zinapaswa kuchukuliwa tuko ndani sisi wawili. Ili tuweze kufanyikisha ndani ya ndoa. Na ndio maana wewe kusema utoke uende kutembea, wala utoke uende kufete, utoke kuenda kumtembelea. Sizania kwamba wewe ndani ya ndoa yako unaamkaga tu hiyo asubuhi baba my love tu anakuona uko nafunga mizigo na leo niko naenda kumuona dada yangu. Ni vitu unapaswa kumprepare baada ya muda. Ni kumjulisha Pastor, hapana si kumuomba. Hapana, ndio nikwambia hiyo lugha ya kuombana ile miswazi Mungu anapenda hiyo lugha. Pako place. Unaona katika ile kujadiliana na njoo mko ndani faso ya kuomba mwenzako. Kwa sababu mwenzako anaweza kuwa iko na ingine circumstance ambayo inaweza kusababisha wewe usitoke. No, sio kusema ngo anakuambia. Kukuya kukuambia na unaniambia mashaka yako njua nini nisiende. Biko different na kuya kukuomba. Sasa manake mundoa tutoe hiyo lugha ambao uko natumia kuomba. Ruhusa, kulomba ruhusa because hauna babangu hauna mamangu mimi kuanza kuomba ruhusa. Wewe kwako kwa huyo muda kuna dini ndio nikwambia kuna imani ambayo huwezi ukaenda bila kumomba mume wako ruhusa. Hiyo neno ruhusa wanaitumia. Na wanaweza kuchukua hii Biblia wanakuonesha nafasi kwenye kumeandika kwamba wewe utaomba ruhusa. Lakini sasa kuna ingine nafasi kama gisi wanasema lugha zinatofautiana. Lakini Biblia zabo hapana hii yetu hii. Hii Biblia mtu anaweza kaikamata na kuonesha ya kwamba Mungu alisema ya kwamba wewe unapaswa kuniomba ruhusa. Na anaitumia hivyo hivyo. Lakini kama unasoma umoja wa maandiko yote, unafikiri unaanza kuangalia relationship yetu sisi na Yesu. Kuna vitu Yesu alitukataza tusifanye. Na hauwezi kuja kuviomba ruhusa na unajua kwamba tayari ameshaga vikataza. Toya kumomba ruhusa unaambia Yesu mimi nimechoka na huyu mwanamke. Naomba uniruhusu niende kwa mwingine mwanamke. Hiyo ni kama hauwezi kuja kumomba ruhusa hivyo, haiko realistic. Lakini kuna kitu unasema ya kwamba kama unakuja kunijulisha mimi Bwana, ni kwamba unakuja pia kujadiliana na mimi, kwa sababu inawezekana kuwa nikwambie, sio kusema sasa nakwambia sheri
naomba ruhusa niende ukitumia hiyo terme haiko terme nzuri katika kulomba kujenga ndoa. Na sio mzuri mwanamke kukuya pasta kwanza kuambia mi naomba ruhusa niende kele kepari. You are asking for permission pasta. Unalomba permission kwa bwanako niende fazi. Ile lugha ila haiko mimi siwazi kama njo benye Mungu anataka pasta. Sidhani kama unaweza kuongea na mwenzako, hapana kumomba ruhusa. Unazungumza mzuri. Unasema ya kwamba nitakuja kuongea na mwenzangu. Yeah. Uwezo ukasema ninakuja kuomba ruhusa. Hapana, kuomba ruhusa hapana pastor. Ask for permission. If I can go out. Ya, lakini sana mimi nikwambia unaona hapa tuko tunaongea na wewe. Tusi zoom out ya kwamba kuna dini ambayo na culture imekuwa nyingi sana ndani ya dini hiyo. Na wanakulazimisha ya kwamba unapaswa kumomba Bwana. Mimi naongelea langu dini yetu ya dini yetu ya Kikristo ni kwamba hukuji kumomba ruhusa mume wako, lakini unakuja kujadiliana na mume wako, kumjulisha na ujue kwamba kunaweza kukatokea ndio wala hapana. Usiende tu unasema hapa ninakuja, umeshaamua huko taenda tu. No, hapana pastor. Ile hapana. Lazima tuibalance. Lakini pastor, example mimi nakuya kukwambia kwamba mimi kuko fete mwa bana ninvite nitaenda huko that fulani. Eske uko na mawazo ile siku kuna maprograma ama nini? Inakuwa kama vile tuko naongea, si ndio vile? Ndio. Na ukikuwa mule maongezi mule ndio unaweza niambia eske sheria unaweza ndio unaanza kunyambia sasa ma worries zako. Ndio. Hapana pale njuko mwanaume upito unaniambia sema hapana. Na mimi sina raison ya kukwambia. Njoo niko mwanaume, njoo mimi nilikuoa, ikala pale hautaenda fasi. Hiyo ni kitu kibaya sana mimi nawaza. Ndio maana unapaswa kudate mtu umuoe na umjue. Kwa sababu kuna vitu vingine wewe kwako. Sasa vile mimi ndaweza nikakwambia kwa wewe unasikia kuniuliza basi eske unaona vizuri mimi nienda kumwomba mume wangu ruhusa nende fasa kakata. Mimi nitakwambia ndani ya ndoa yenu kama vinawapatia amani. Hata Mungu anaviapprove. Kwa sababu ndio gisi mumeamua vikue. Lakini sio ndio gisi Mungu anataka tutembee. Sio kama ukisema ndani ya neno la Mungu linatuambia tumubehandle wala mchukue mwenzako kwa upendo. Yeah. Na mtu ambaye anakupenda hawezi penda umuombe ruhusa. Mimi nasema hapana. Ikala hapo. Kisha yani hakuna, unabaki tu uko unajua kwa nini wananikatelea. Kisha nakwambia mimi sina na rezo ya kukupatia wewe ikala hapo njoo nilikuoa ikala pale. Basi hapo unafuku unaanza kuona tu ya kwamba hapana upendo. Wewe unaizo hiyo njoo upendo pastor, tunaongelea upendo wa Mungu. Mungu anapenda kila mtu atakuwe fair to each other. Hiyo ni kweli. Na ndio maana Mungu wa kwetu alitupatia sisi wote, ametuumba na kujihisi kama tutampenda tumupende juu sisi tunataka. Tusipende juu Mungu anatulazimisha tuweze kumpenda. Na kama uko na boga ya Mungu pastor, you will not treat the other person unfairly. Asante sana. Sio kila fasi yote unapaswa kwa mjadiliane na mwenzako. Utasema unaweza kuja naambia mimi naenda kusoko kuemea. Utafuka naambia ninaomba ruhusa niende kusoko kuemea. Lakini ndaweza nikwambia kuna waume wenye anaweza kaambia yani mimi nimesikiaga mume hataki wanawake mke wake atoke nje aende kwa yeye ndio anaemeaga. Yeye ndio bwana baki mke wake ni wakubakia ndani. Unanisikia? Na ukimuuliza wanakuambia muimani yao ndio gisi vinakuaga. Mwanamke aruhusiwi hata kwenda kuemea nje. Mimi nikija na warafiki zangu, mke wangu aruhusiwi kusalimia wa marafiki zangu mumikono. Wala kuwapatia makleme kama hizo nafasi. Unafikiri kwamba mna utamaduni wingi, lakini neno la Mungu linatuambia tuchungane kwa upendo. Na kama huko upendo vile vyote havikwagi unajipenda mwenyewe. Na kile ambacho hutaki wakutendewe usimtendee mwenzako. Njoo na wewe unakuwa kuniomba mie ruhusa na mimi nakwambia no. Ni principle. Nazima nitafuta kukuuliza mwanaume naye anaweza kumlomba ruhusa bibi yake? Pastor, mimi kama mimi nakomba ruhusa na wewe lazima uniombe ruhusa. Lazima. Ni lazima. Njoo na mimi ni lazima nikuombe. Si ndio vile kama sasa vile unasema kwenye relationship batu beko na manini na ma rules zabo. Unaona? So kama rules ile isikwe kama ni rule yangu tu. Ikwe rules ya shibote. Mimi nimetafuta juu kwa sababu ukivisema tu kwa mwanamke
inaonekana sawa vile tuko tunapengamia ngambo moja. Mimi ninaamini ya kwamba ndani ya ndoa mke na mume wanapaswa kujulishana wakati wanaenda fasi, kwa sababu waweze kukaa chini wajadiliane. Inawezekana kule ambapo unataka kwenda mume wako ana ingine reality ambao ya ujui, wala mke wako ana reality ambao mwenzako anakujulisha, lakini sio hali ya kuomba ruhusa, lakini ni hali ya kujadiliana. Viko vitu vingine tu ndaweza nikamuinform tu mke wangu, kwa mfano sheri, mimi naenda kupita hewa. Sihitaji kuanza kumwambia bana, unaona aje nende kupita hewa kule mbarabara. Unafahamu kwamba kuna vingine vitu vinapaswa kuwa, yani tuseme kibinadamu. Kila ambacho hautaki wakutendee, usimtendee mwenzako. Kwa sababu na mke na mume wote wana mwili na nyama na damu na kujihisi. Pastor, konseil gani uko na wale banaume? Njoo tuko na wewe hapa, njoo uko nasemea banaume pia. Ndio. Banaume wenyewe wanaenda maki unamkuta anaenda fazi anasema juu yeye ni mwanaume. Sio lazima kujulishe kama yuko wapi. Ndio. Wewe mchunge tu saa atarudia. Nature ya wanaume, tumeumbwa juu ya tukue wanaume. Kuna utofauti wa mwanaume na mwanamke. Na kama huyo utofauti hatutaweza kuweka chini na tuelewe, vinaweza kuwa vigumu. Mwanaume anapenda aongoze. Mwanaume anapenda heshima. Mwanaume anapenda asikiliwe. Lakini sasa haiyatupatia sisi wanaume nafasi ya kusema kama tunaongoza, tuongoze sasa kwa mfano. Kwa sababu mara nyingi kama mimi namdanganyaga mke wangu, iko rahisi sana mke wangu pia aanze kunidanganya. Kama mimi napigaga mke wangu, iko rahisi sana watoto wangu wajifunze ya kwamba ndogi si watu, mume anapigaga mke. Unakia kutana vitu ninafanya kama kiongozi vina affect ndoa yote. Sasa kama mimi ninaanza tabia ya kwenda bila kusema, inawezekana bibi yangu na mimi aende bila kusema. Na huenda ngwatana ndavijuaga, huenda muda mwingi sitavijuaga kwa sababu siko pale, kwa sababu nimeishi ndani ya ongo. Ninaenda kule bila kusema, ninafanya hivyo bila kusema. Na muda mwingine ukipatikana, yule mwanamke njoo atabaki anateseka. Yeye njoo atabaki anakukimbilia. Na ndio maana ni vizuri kina baba, kina mama ambao mko ndani ya ndoa, zaidi kina baba, sisi ambao ni viongozi, ni vizuri tuongoze kwa mfano. Kama tunaenda fasi, tujitahidi kuwa tuna involve pia mapartner wetu, kuambia mahali ambapo tupo, vitu ambao tunafanya, kwa sababu mwisho wa siku ndoa ni yetu sisi wawili, haiko ya watu watatu. Na inatusaidia sana sisi viongozi kuwa na mamlaka, kwa sababu kuwa na mamlaka inatupatia pia responsibility ya kuenda kwa mfano. Juu kama tunaomba vitu vyenye na si hatuwezi tukafanya, inafiki na kuwa makosa. Asante sana. Njoo kipindi ya siku ya leo tutaendelesha part 2.